Oyilunga lomkhonto wesizwe uthi uyamangala ukuthi uThabiso Molefe oyikhansela lomkhonto wesizwe waseNorth West ukuthi uyenza kanjani ividiyo ekhuluma kabi ngoFloyd Shivambu. Ubesemxwayisa futhi emtshela nanokuthi uma ngathi uyaxoshwa kumkhonto wesizwe njengamanje ngoba ngathi uyasukelwa kanti akasukelwa ile senzo sakhe asenzile. Ubesebeka nesizathu-ke esenza ukuthi laba bazibize ngamalungu omkhonto wesizwe bengamfuni uFloyd Shivambu. Wengane zakwethu angazi mina ukuthi sifike kanjani la ma-MK amahle, angazi sifike kanjani. Khansela wase-North West, how can you do a video uthi campaign i-organization or one of our leaders while wena unamandla ukuthi ungabhala ubhalele upresident, ungabhala incwadi ubhalele u-SG if kukhona izinto ongekho happy ngazo? Ngeke kuzomela ilungiso ley'ngane zakwethu. Asingabe amakhansela o-TikTok, asingabe amakhansela o-TikTok, akungasila ku-TikTok sibe sibanga indawo namakhansela. Asingabi amakhansela o-TikTok. Ayenziwa leyo nto leyo, ayenziwa kukhomba nje ukulekha kwama-quality ze-leadership. Uyayazi imigudu okumele uyilandelele. Kusasa kuzothi mase kuthiwa inyawo ayigcwala udaka bese kuba sengathi uyasukela, kanti wena uphula imigomo yeqembu usuyasetshenziswa werona wasazi kwenzakalani. Nalento ngane zakwethu le freedom of speech, ngeke phela bheka ukuthi freedom of speech yakho uthini nini kuphi ngasikhatsini. Akekho umuntu ongenawo lelo lungelo, sonke sinayo. Bheka ukuthi uthini. Le freedom of speech ngeke ugijima uzothukana nomuntu bese uthi hayi bekuyi freedom of speech uzothuka umuntu. Freedom of speech yakho ibheka kungabi yinto ezokudonsela amanzi ngomsele. Kube yilaba kunabantu abangakhona ukumsebenzisa uFloyd, mabengakhona ukumsebenzisa uFloyd bese besimema bethi asihambeni siyozondo uFloyd ngey'nhloso zabo bona abayizele ku-MK. Ku-MK asizelanga thina ama-position, ku-MK thina asizelanga ukuzofeza iy'nhloso zethu. Sizofeza iy'nhloso ze-MK, sizofeza iy'nhloso ze-organization, sizofisa ukuthi abantu bethole lento abayidingayo or thina esiyidingayo, nami mina myself. Thina ku-MK asizelanga ikhundla. Uma ngabe wena ufaka iy'mali zakho ku-MK ngoba ubheka ukuthi uzothola isikhundla, phephisa. Ukufaka iy'mali zakho does not guarantee you isikhundla ukuthi wena uzothola i-position. Ufaka iy'mali zakho ngoba uyathanda, ngoba uthanda i-organization. Ngusukubuza usibangela umsebenzi sitshela ukuthi wena kumele ube ne-position, phela ufaka iy'mali zakho la ku-MK. That is why gcina mase kuthiwa sukana ey'khundleni ningasafuni because of nifaka iy'mali nina niy'tshela ukuthi sezinigarante amandla, ukuthi amandla okuphatha ngizoba nawo ngoba senifaka imali. Uyathanda la, akekho umuntu okhomba omnye ngesibhamu, awukhonjiwe ngesibhamu. Kodwa le ikhansela le angicabanga ukuthi umuntu engathi ugijima ku-social media ayoninika iy'nkinga zenhlangano or ayoninika one of our comrades ku-social media. Angicabanga ukuthi into e-right lo. Umuntu lo ngawubhala incwadi obhalela u-SG, ngawubhala incwadi wabhalela upresident uma ukuthi mhlawumbe ku-SG imigudu yonke nje uyayazi ekumele ayihambe without i-video. Sometimes yikho kuba inkinga lo lamakhansela ethu, amakhansela ka-TikTok. Hayi ngeke akwenziwa kanje. Phela this is MK, awenzi nanoma yini oyithandayo. Uma ukuthi wena khona sebekuthengisa okuthile bathi hamba ogadlaza one of our comrades ku-social media, udlala ngesikhathi sakho. Thina nina ningahlangana la nihlangana khona, nihlanganise izinto eniy'hlanganisayo nijone MK nizoyiqumba phansi. Ngeke phela MK ayisinina, MK it's a ground. Yabona la bantu abalapha ningabanakeni laba abagcina ngokuyibuka ku-TV, abagcina ngokubona ama-activities e-MK ku-TV, laba bathi mabebona uPresident Jacob Zuma ku-TV bejabule, laba bathi mabebuka ividiyo ku-TikTok bejabule, mabebona abantu ababhizi abaphusha MK ku-TikTok bejabule. Ibona abantu abayi-MK-ke labo, ibona abantu abayi-MK labo. Ngeke okungekho lula ukuthi nizothi nina abalandele lezi zinto nina eniy'funayo or abanisapothe feza iy'nhloso zenu. Okungekho lula abeze ngothando ku-MK, abangabheke position, abangenayo ama-position. Ibona abantu abakhulu-ke labo ku-MK. Laba nama-position bancane, yabona bayidlazana kangakanani. Uyabona abangenayo ama-position baningi kanjani. Ibona abantu abayi-MK, not nina. Mina ngisiyona MK, ni MK nje ngoba phela ke nama-position eninawo, but abantu abawumgogodla
kwe-MK. Laba nibona sengathi abalutho, bona labo bantu labo. Laba bantu enikwazi ukuthi nibatshele noma yini, nibadictate, nisho noma yini enifunayo kubo. Ngibona abantu abayi-MK labo. Laba bantu enibashiya endlini manihamba nithi niza kuma-meeting e-MK, abayi-MK, ngibona laba bantu abayi-MK. Laba enibadlula esitradini, ngisho imoto engagcwalanga, uthothi nyaku ikhampeni eyi-1 egqoskiba se-MK umbone, yena umuntu oyi-MK lo. Position yakho ayichazi ukuthi wena kushuthi ngawe i-MK isimile-ke manje, ngeke isenza lutho ngoba wena une-position. Hlonipheni laba bantu abalapha phansi, singabayusi, singabasebenzisi ukulwa izinto zenu. uFloyd sekuliwa naye nje ingoba akasebenziseki, akakhoni ukumsebenzisa. Abanye babona ungathi usondelene nabathile bayitshela ukuthi usewumngani wabo, obona sebengakhoni ukumsebenzisa, sobona basenayo i-chance yokuthi bangamsebenzisa uFloyd ngoba usesondelene nosibani bakhe. uFloyd uyayazi into ayizele ku-MK lana azoyenza, mayingasayenzi Jacob Zuma uyobona ukuthi uFloyd lento ayizele ku-MK akasayenzi, sekumele ngenze something ngaye. Hayi nina ngoba nikhona ukumsebenzisa, nina nilwela ukuthi nanikhona ukusebenzisa uFloyd, senifuna ukufaka ukuthi kuzo zonke lezi zinto lezo ngoba nikhoni ukusebenzisa uFloyd, especially Gauteng ila deploy khona. Abanye baba basamfuna uFloyd because of abakhoni ukumsebenzisa ukufeza inhloso zabo. Abanye bayafaka imali, lezi imali abayifaka bayifakanga uFloyd akazi lutho ngemali, so engazi lutho ngemali, indaba yabo imali ukuthi bathenga ama-position akeze kuyingena vele, yikho bengamfuni, abakhoni ukumsebenzisa ukufeza inhloso zabo. Ikhansela amathi nawe sebekuthumile or nawe uyasebenziseka, khomba ukuthi akwabi ready ukuthi ngaba yikhansela le-MK, akwabi ready ukuthi ngaba yikhansela le-MK manje usakwazi ukuthi la ku-TikTok sibange nawe ukwenza amavidiyo ikhansela wena, sibanga ukwenza amavidiyo nawe kodwa ikhansela, sibanga nawe i-content la ku-TikTok khansela. Engingakwazi ukubhala incwadi ngibhalele uPresident Jacob Zuma recognized, olaziyo uphela uJacob Zuma ukuthi leli ikhansela le-MK North West G olaziyo ukuthi leli ikhansela le-MK North West, ozothi mali ngibhalele incwadi ebona ukuthi isuka kukhansela wase-North West, aphakamisa amehlo enze sure ukuthi this one I have to read it, agijime ku-TikTok ekwenza ividiyo at the campaign organization, ahlasele one of our comrades organizer. Uma kunephutha akekho umuntu ongenalo iphutha, uma kukhona iphutha olibonile awuyazi umgodo kumele uyilandele, ufuna ukugijima uze ku-social media. That's the problem yamakhansela ko-TikTok, kulekha kwama-qualities e-leadership kuqala la, yila uyibonisa khona ukuthi mina I can't lead. Kahlahla awusiyona i-leader, uyi-entertainer uma uzokwenza kanje.